Migrali la puring memaryo ning Sitio Balubad, Barangay Anunas, Angeles City, kay ngarap na ning munisipyo ning Angeles, ngeni pong Martis ning Abak, a 18 na ning Unyo. Itibang pasyag ing karelang pamanyalang sang, kay munikalang i-relocate dala king balen ning Magalang. Agpangking presidente na ning Anunas United Farmer Settler Descendants Association, ay Mary Joy Paragas, keng kanong Facebook page na ning Angeles City Information Office danamo kanu abalo atinong pilipatan deng residente apektado keng demolusyon na ning Clark Hills Properties Corporation. Keng pamanisplikan ng Paragas keng CLTV 36 News, mika meeting la ng barangay officials ning Anunas at ding representante ning Angeles City LGU anyang Sabado, June 15, dapat alala kanong representante ring memaryo. Anya naman king merapata kilos protesta, inawad kang Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Makonsulta at pabaluan la king development na ning pisasabyan. Menanggana rin kasi kanungyeni alang makasabi karela nung nukarine ing meging pulayi ning expropriation process o pamanyali ning Angeles City LGU kapamilatan ning sangguniang pangnungsod king property ning Clark Hills a kontrobersyal mi titulo king kumpanya pablasang claimant larin ring magsasaka king nasabing lugar. Samantala, meging mapayapa naman ing kilos protesta daring memaryo Anunas, pembusten daw may kapagprograma din king tulid ning City Hall hanggang alalang permit. Sibukan na naman pong kuwanan ning CLTV 36 News ing pasyag na ning Angeles City LGU, dikil king issue dapat agpangking chief tactician ng Mayor Lazatin ay IC Calaguas mag-meeting la pamong yening Aldo at tambing da kami kanong pabalwan nung nano ing apisabyan. Wala pa rin po kaming alam, sir. Wala po silang binanggit nga po. Wala po kaming any information kung ano na ang narating ng expropriation, kung bakit may bigla silang na-post na merong relocation. Wala pa po talaga. Halos nga po pag nagkikita kami ng ating mga ibang consular, nagtatanong kami. Wala po silang mabigay. Sila sabay-sabay dumating kaya paunti-unti kaya sa una, kung makikita ng ordinaryong tao, kahit kami makita namin, hindi namin aakalain na magkakaroon sila ng lightning rally. Then, nung nakumpleto na sila, doon pa lang sila nagsagawa ng kanilang pag-i-air ng grievances. At agad naman po kami nasabihan at napuntahan. Naging cooperative naman po sila at nakinig naman sa aming payo at sa aming hininging pakiusap na meron tamang venue para mag-rally. Though naiintindihan namin yung sama ng loob nila at sakit ng kalooban nila, pero sa atin, sa batas, meron tamang lugar. At tayo, kung wala sa Freedom Park at wala rin tayong pinangahawakang permit, hindi tayo po pwedeng mag-air ng grievance kung saan-saan.